Tukithina mbere borisi matongoretwe ni OCS John Samanda ni magwatite ritanguruki ya ngiri ithandatu cia nchobi ndege irerabithitwe makurunguni na ithakani nturani ya Thimba Igembe South. Bakurigaria nchobi ino ithiritwe ikiritwe ndani pampa cia kuoba ciana. Kumania na OCS na ugite akarwa na nchobi ino mwanka ithire bururu ntere ino mushako ota uyu norothitwe akachio tongoretwe ni Sibu wa ntere ino nwe Gerard Karunge Dennis Mugendi atareri kithakene ndene ikurungune bya Nkomango nturene ya Thimba kanuni Igembe South. Mwana yoshimo Juri askari batongeretwe ni OCS wa gituo kya mawa John Samanda ibakuonekana bagiukura mitungire na nsobi cia ntogona nsobi kuonekana ithanitwe bunene untu itindingi ikuonekana imabisa baukaria tigarugi bebongwa na rebi ba IGBC tho bibi Nini ndio wale walikuja kio kosi kisha watu waende kutoa jamu. Kimakania gikine nakio ni ati nsobi ikiritwe pampas ntumiru ciana ona kinya tauro ciaka kenda gutuma rebi baigwa musemo na gucokera kumikunda ringi na ringi. Inakaa kama nyumba ambayo inabeba zaidi ya mitungi 3,000 na pombe inapikiwa hapa. Hiyo pombe inachanganywa na pampers ambazo za watoto ambazo zikiingizwa kwa hiyo pombe, ukikunywa hiyo pombe huwezi kosa kurudi hapa. So hii ndio imeongeza ongezeko la pombe haramu hapa. Imusa kujutathirira ja juitite na mbere monka nturene ya kachio musako bakuwa baterekana na juu no mwanka bathirani na nsobi iji. Napika hii pombe chuma chao kiko motoni na hatutawapatia hiyo nafasi ya kueneza pombe haramu katika hii area. Dennis Mugendi, Weru TV, Thimba, wandini ya kanuni, Igembe South, County ya Meru.